الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللي فوتيتو كسورة البقرة كهاتونو دندو en janguno daiman en inni wonde maray ko nemaji di Allah subhanahu wa ta'ala nemini bani Israil odin Allah wonen e jantanade en inni no Allah subhanahu wa ta'ala no jantade nemaji bani Israil jippinodi e tan annabi Musa haray non ko andintingol bani Israila be wurudube e nulado sali jokkugol alqur'ana fala fennude alqur'ana e horele alqur'ana on ko woni yewtude kon e defte mabbe den foko gotum be fala ka ko dum wiete qirritagol fi hondum fi jogagol tun ko wiete ngayanandi kanyum e ko wiete baghi haray bewre haray Allah subhanahu wa ta'ala no andintindebe bimana bani Israel ko be wurudunobe e nulado men sallallahu alaihi wasallam hibe andintinede nemaji jeppinodi hore mama sorobe mabbe ben fiyobe gomdin alqur'ana on Allah subhanahu wa ta'ala ko fi dum woni e jantanade qissa bani Israil kanyum e nemaji jippinadi e ema jono se stay woni hande enen en jokkitina e fay kanyum kadi ko ni'amullah wa ihsanuhu على بني إسرائيل بمعنى نيماجي الله دين مؤير مكو جيبي نيوري بني إسرائيل ديلو كدي آهي جيكو في دون يوتتا فيمو الله سبحانه وتعالى jantani en nemaji di wa iz najjaynakum min al fir'aun sabu nemaji di Allah nemini di bani Israila burdi mawnude din fo ko nemaji sappo goto be goto no yoni fiyobe gomdi goto be e dido sappo no yoni fiyobe gomdi hari en jangi ka darsul men feddudo nema aran on ko hondu wa iz najjaynakum min al fir'aun yasumunakum su al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ko nema aran nonno bimana men dandi on Fir'auna e himbe makko ben ko wonno en e lette de be wonno jippinde hore mo nema di labon ko ndum wa iz faraqna bikumul bahra andite kadi andite fewndo men feranno o maya gonka mapi don Allah dabbani on don ko wiete dadirgal haray don kanyum kadi ko nema di labon non mo Allah jippini e hore bani Israil nema tata bon ko ndum fa anjaynakum men dandi on وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون دونك كانوا كدي كو نيما نو الله نون إني حبه كدي ميتو نيما غو كانوا كدي وإذ وعدنا موسى 40 ليلة هاندي كو دون فودي توتو جنته كانوا كدي اندي تون فewndo الله فودونو النبي موسى جنته توماندي النبي الله فودونو النبي موسى جونو إني وندما أن الله سيدو مريدي rendez-vous dum ko nema non kana nema non ko nema non Allah indi andite kadi fewndo mabbe jogoduno e rendez-vous kanyu ni Allah non kanyu kadi ko no wodi jogotobe rendez-vous ji kanyu ngi shaytan kono jogodagol e Allah rendez-vous jogodagol e Allah aadi dum non kanyu kadi ko nema wa iz wa'adna Musa 40 laylatan janto tumande men foduno annabi Musa ko dum wiete jemmaji cappan duma jemmaji cappan nay enen ini ko jemmaji cappan tati mo fodano jemmaji capantati din kadi timmi don annabi Musa ko dum wiete haray abe gosi Allah inni kadi yobe horutu kadi fay balde sappo hari be hori balde capantati be beydidi kadi balde sappo wonti jelu capannay suratul baqara ko balde capannay den yete amma dia suratuji wa suratul a'raf inni ko wonde ma hon ko balde capantati on to manon Allah inni kadi yo mo beydu balde sappo wonti balde cappan Allah inni wondema andite jonnon hida mari do wa'ada ko firti ka hala arabu ko bi mana dettidi bi mana annabi Musa ya Allah dettidi adi kono cerno bendo inni annabi Musa kanyum e Allah dettidata adi ko aray ko Allah fodai annabi Musa jono do o wa'ada do hino mari manaji didi imma inna wa'ada ko bi ma'ana wa'ada bi ma'ana jento tumande annabi Musa foduno ma wa'ada hara ko kanko tigri ari haqiqatan
bimana jento tumande Allah ɗettuduno aadi e annabi Musa jonnon ko aadi hondi Allah ɗettuduno e makko Allah inni wondema horu balɗe capan nayi ɗen so tawi woni ɗe timmi arami jonne ñaawoje bimana mi jonne ko wiyete tawrat mi jonne ko wiyete a tawrat annabi Isa kañum annabi Musa kañum kadi ɗetti aadi pellet so hendi ke nden deftere o gollitiray ko woni nder ton kon faami ke ko no ga so tawi woni mi firi wondema kanko e Allah ɓe ɗettidi aadi Allah inni jonna mo tawrata kanko inni kan kadi mo gollitiray ko woni ka tawrata ko ɗum ko mana ara noon maɗum inna o waada ko bi mana waada jento tumande Allah foduno annabi Musa ille ɗo no wa is waadna Musa 40 laylatan annabi Musa noon yehi balɗe capannayyi ɗen ka tuuri Sina enen inni ɗo bani Israil ɓay woni ɓe lumbi Firawna e himɓe mum ɓe maayi e nder ko ɓe yaata kon ɓay ɓe gayni daɗugol ɓe ari ɓe tawi ɗon woɓɓe no rewa hon ɗum nagge ɓeyni on ɗum miɗen faala annabi Musa ya waɗan min Allahjo wono ɓe jogori noon Allah joni noon Allah tawi hon ɗum tawi Allah no yaltini ɓe e nambara mo ɓe wonno on ɗon e ɗon jaka enen en anndi ɗum ɗon kañum kadi ko ɗum ko yorugol hoore ko yorugol kadi hoore yo Allah dande ɗon e ɗon tun fuɗɗoɗa sirkalngol ko ɗum innen e joni noon annabi Musa halfini annabi Haruna bani Israil o inni haray min e Allah meɗen jogodi aadi miɗo yawde ka fello sabu himɓe am ɓen inni ɓeyɓe daɗi Firawna haray ɓe inni wondema haray hiɓe faala deftere tawa nden deftere hara sariyaji ɗin fof mi mana ka nder deftere ton hara heɓe mari ko harmi kon heɓe mari ko dagi kon hara hiɓe andi piiji ɗin fof annabi Musa halfini koto mum annabi Musa yehi tun aka tuuri Sina ɓeya palliti muran ɗum ɗaɓɓi on ɗum nagge ko rewata ko ɗum Allah daali wondema wa is wa'adna Musa 40 layla janto to andite kadi fewdono men foduno annabi Musa jemmaji capannayyi ɗin ɓay ɗum ɗo feɗi summa stakhastumul ijl onon bani Israila jogitiɗon on ɗum ngaari ndin haray noon ka wini ɗo summa stakhastumul ijl summa takhastumu al ijl ko inni ɗo al ijl bimana halfere no ɗo ilahan ɓe jogiti on ɗum ngaari ndi rewetedi sabu ko ɗo woni mafulan bihi thani li ittakhadha faami ke ga bimana ɓe jogiti ngaari ndin wona fi ɓe jogiti ndi ananide ko ɗum ɗo fandi ɓe jogitindi rewetedi ilahan innen summa stakhastumul ijl jogiti ɗon on tuma ɓe jogiti ngaari ndin jogiti ɗon ngaari ndin rewetendi min ba'dihi ɓaawo annabi Musa Allah kadi ɗo inni on ɗum min ba'dihi bimana annabi Musa huccuto tun ɓe fuɗɗi on ɗum rewgol ngaarde haray noon heɗi ɗen andi komo moƴƴini ndi ngaari ko samiri yo tawi rewɓe bani Israila no yaadi kañum e kaŋŋe innen wondema égyptien ɓe ɓen o ɗetti ɗen kaŋŋe ɗon o moƴƴiniri ngaari o inni are annabi Musa no yehi yewtidoygol e Allah makko on to kono emo yehi ɗaɓɓitugol Allah on ton Allah on hewtino ga o anda joni ko ɗo woni Allah annabi Musa on honi o gerdiri ha ɓe rewi ko wiyete ndiɗo ngaari Allah noon inni honɗum summa stakhastumul ijl refti jokkuɗon ngaari ndi jogiti ɗon ndi ko ɗum wiyete rewetendi min ba'dihi ɓawo annabi Musa wa antum tawi ko honno woni alhaali moɗon zalimuna kon toñuɓe Allah ɗo ko noyni kon toñuɓe ko honno wondirton e kañumma e Firaun on letta on wara ɓiɓɓe mon ɓen kurka ɓeyguli mon ɗin yawon ha Firawna jokkita on fii warugol on Allah sorta on e on nambara ɗon hewti ton tun kañum kadi ɗaɓɓon ngaarindire on Allah inni wantum zalimun onon kon toñuɓe onon o miijitaki ko honno goɗɗo wonirta Allah yoola gaño makko on feera maayo ngon ko waɗali ha hande rewon ton hi on ɗum ɗon fof hi on ɗen molloɗe ɗon onon o mutali ka nder mollede ɗon yalton kañum kadi Allah subhanahu wa ta'ala ɗuma danda on ɗum ɗon fof ɗaɓɓoyon kadi ngaari rewetendi Allah inni haray fewndo waɗa ton ɗin ɗon peeji hari alhaali mon konno
hari kon toñuɓe hiɗon hattiri ɗuma eko wiyete toñi Allah noon daali summa afawna ankum ɓay ɗum ɗon kadi feƴƴi men yaafi on yaafagol bonnuɗo kañum kadi ko nema kana nema ko nema kañum kadi Allah subhanahu wa taala ɗo kañum kadi ni mi nemini ɓe kadi on kadi moƴƴa noon saabu fiyonnu mi danda ɓe fir'auna mi danda ɓe yowlagol ka maayo ɓe daɗa ɓe hilto kadi ɓe rewa ngaari ndi ɗum kañum kadi mi yaafo no kañum kadi ko onno summa afawna on tuma ankum min yaafi on min badi zalika ɓaawo rewgol mon ndi ngaari Allah noon daali ko fi hon ɗum min waɗani ɗum ɗo la'allakum tashkuruna ko fi yon jarno mi man Allah subhanahu wa ta'ala ko no yaafani ɗo bani Israil ko fiyo ɓe jarnumo ko fiyo ɓe accuton ɗum yeddugol mo ɓe yeddimo yeeso ko ɗum waɗi ɗuma Firauna de falano ɓe waɗude piiji ɗin fof ɓe daɗi ɓe rewi ngaari ndin Allah ini mi accani on kadi accangol on mon noon ko on ɗum ko fiyon la'allakum tashkuruna ay likay tashkuru ko fiyon jarno Allah kadi daali wa iz atayna andite kadi nema go kadi andite kañum kadi wa iz atayna Musa fewndo men jonnuno annabi Musa alkitaba tawratare nden wal furqana kañum e sendidirde gonga e fenade nden bimana ko tawrata ɗo kadi inna on ɗum deftere sendidirde gonga e fenade sendidirde ko dagi e ko dagaki la'allakum komin waɗirani on kañum kadi inne wondema la'allakum komin waɗirani on min okki on de deftere tata nde sendidiri ko harmi e ko harma hinde sendidiri ko hanu ɗum waɗude e kon hana waɗude ko fiyon ɗum waɗani ɗum ɗo kadi la'allakum tahtadun ko fiyon fiyo faami keɗo nemaji ɗin hara ene ni ko nemaji 10 jogagol annabi Musa aadi kañum e Allah ko nema yaafagol ɓe ɓay ɓe rewi ngaari ɗin kañum kadi ko nema Allah noon ini ko yaaforani ɓe ko fiyoɓe yettumo ko jippe o hokkiɓe kadi deftere o jippini deftere maɓɓe wiyetede tawrat o ini kadi komi jippinani on nde deftere ɗo ko fiyon kadi on ɗum ko fiyon fiw annabi Musa noon ɓay Allah yeeti noon annabi Musa kaɓe yehi toon turi Sina Allah yeeti annabi Musa in himɓe ma ɓen ɓe hakkitino ko accoɗoɗa ko ɓe hakkitino tawhid o himɓe ma ɓen ɓe halfino koto ma mo halfinnoɗa o ɓe lurrinoke mo ɓe tertinoke mo ɓe rewde ni ngaari ndi annabi Musa iwi noon ka fello toon ari ka himɓe mum ɓen ari tawi on ɗum ari tawi ɗon noon koto makko nangi waare koto makko ndeni ko fi hon ɗum accanɗa himɓe am ɓen ko ɗuni ɓe yeebike ɓe akkiti tawhid ko ɗum koto makko ennuno o inni ko an yoɓiɗɗo ko ayo nene goto an haray ko haɗi tawata mi tawtoyima ka wonɗa toon mi dogino ko fiwata innu kañum kadi on ɗum mi sendidiri hakkunde bani Israil mi mana mi lanci hakkunde maɓɓe mi mana mi jooɗi ɗo fi mi ala feere sabu si tawi woni mi acciɓe ɗo aroye kadi inna on ɗum mi lanci hakkunde maɓɓe si mi jooɗike ɗo ɓernde an walaki ko ɗum waɗi ɓay noon annabi Musa iwti toon ari tawi ɓe rewi ngaar ndin annabi Musa maaki on ɗum wa is qala Musa li qawmihi andite kadi fewndo annabi Musa wi'ani himɓe mum ɓen himɓe makko ɓen ya qawmi kono yo himɓe am innakum pelletno onon zalamtum anfusakum on toñi hoore mo annabi Musa hari ɗo iwi fello turi Sina ari ka himɓe mum ɓen ari tawi Allah yeytinoke ɓe ɓe rewino ngaar ndin annabi Musa ari inni hey nodditiɓe ɓe fop inni on toñi hoore mo ko fiyo non annabi Musa innani ɓe ɗo ɓe toñi hoore maɓɓe onon hari Fir'auna no waɗude en piiji ɗin fop Allah dandi on ɗon maayo ngol ngo sekani o lumbuɗon ɗon tawata kadi onon ko yoɓitirton Allahu subhanahu wa ta'ala ko addugol ngaari kadi sirkanamo ko ɗum annabi Musa ɗo inni innakum pelletno onon zalamtum anfusakum on toñi hoore mon honno noon toñirɗon hoore mon bittikhasikumul ijl jogitagol ndi ngaari rewetendi yani bittikhasikumul ijla ilahan jogitagol ndi ngaari ɗi on ɗon ɗum rewetendi o inni noon haray si tawi woni onon on waɗi ɗum ɗon ko honɗum noon ɓuri o moƴƴande fatubu ila bari'ikum haray tuube on ɗum haray tubane ko ɗum wi'eten tagu ɗon o tubane mo
sabu san tuubaali haray honɗum on waɗi ko boni yo Allah waɗan o moƴƴereji ɗin fof yoɓitiroma ko boni jonno kono innete albari albari'u bimana ɗo ko taguɗo tawata na kadi Allah ndara nokkugo tagi mo Allah ndara kala ko Allah tagi kon Allah ko ɗum wi'ete copiya hay e fuy ko noon innete albari bimana ko kanko wi'ete tagi on e hoore o ndarano o tagiri on noon hay e nokku o jembintini ko ɗum innete albari Allah subhanahu wa ta'ala ɗo inni annabi Musa e inni ɗo ya qawmi kono himɓe an ɗo kañum kadi noon kono fameten kawni ɗo ya qawmi sabu ɗo ya qawmi asli haala kan ko ko ya qawmi kono himɓe an e hoore ko o tawi kon wondema ɓe rewi ngaari ndin o innali hande kadi wona on siɓɓe an innugol ɗo annabi Musa kono yimɓe an ko fiyo ɓe ɓeydu jentagol mo hara so yewti kañum kadi ɓe salotako sabu ha ɗo ni o innali wona ɓe siɓɓe famiki ka mi mana annabi Musa ko yewtiri ɗo ni kono yimɓe an ko fi yurmingol ɓe dara si tawi woni ɓe jaɓa e waji mum Allah daali ɗo haray innakum zalamtum anfusakum pellet on toñi hoore moɗon bittikhasikum al ijla jogi fi sabu jogitagol ndi ngaari sabu jogitagol moɗon ndi ngaari reɓetendi haray noon si tawi woni on waɗiɗe golle ɗo fatubu ila bari'ikum haray tuube ko ɗum wi'ete ka taguɗo on haray noon tuubu buya mon on ɗon ko honno faqtulu anfusakum haray ko yon waru hoore moɗon bimana ɗo konnum Allah subhanahu wa ta'ala ɗo yeeti annabi Musa yo yeetoɓe koyeɓe tuubu si ɓe tuubay kadi ko ni ɓe tuubirta tuubugol ngol ɗo kañum kadi kon ɗum Allah jippina e woni on ɗum duulere ɓawlude kirum hara hay goto renawoya ɓe rewano ngaari ndin ɓen ɓen ɗon jonne on ɗum kafaje wara rewɓe ngaari ndin ɓen ko noon ɓe tuubiray noon joni noon Allah subhanahu wa ta'ala yurma moften ɗaɗo ɗen kan ko an tun jooɗoto ñaawa hoore maɗa naya ɗaɓɓu kafa wartoɗa naya waɗa hay fuy ko ɗum waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no hokka piiji ɗi annaba ɓen buyi hokkaka tuubu buye on enen ka dina meɗen konnum ko annadamu ala ma fat haray ko sarteji tuubu buye ɗin ko wiyete kon tawbatan nasuha haray koya niisu desira kadi anga ruttotako e muɗum ñiiɓa e ka dewal enen haray ko non goɗɗo ko wiyete tuubirde joni noon ko hombo woni e sifade ɗum ɗo ko annabi Musa ini ɗon hani tuubude e hoore noon ko tuuba ton kon ko yon waru hoore mon ko yon waru hoore mon dimana ɓe rewani ngaari ndin ɓen ko yo waru rewɓe ndi ɓen zalikum ko tuubugol mon ngol e warindirgol ngol hayrul lakum ɓuri on moƴƴande inda bari'ikum ka taguɗo on ko ɗum ɓuri on moƴƴande sabu fiyon no ko ɗum ɓuri ɓe moƴƴande sabu si ɓe waɗi ɗum ɗon sontigi maayi e nder muɗum haray tuubi yawmal qiyamati lande tattake fi muɗum so tawi woni anga mayali e nder muɗum to tuubu buye ma jaɓama ko ɗum waɗi annabi Musa ɗo inni haray faqtulu anfusakum zalikum hayrul lakum inda bari'ikum ko ɗum ɓuri on moƴƴande ka ko ɗum wiyete ka taguɗo on on tuma noon ɓe waɗi fa on ɗo konnu ko fa alfasiha kawmo ɗuma akamo inni ɗo fataba aleykum o fawuɗo konnu o tindini ko wondema haala no ɓisiɗo bimana ɓay annabi Musa inniɓe haray ko yon tuubu waron hoore moɗon on tuma ɓe jaɓi waɗugol ɗum ɗon ɓe warindiri rewɓe ngaari ndin ɓen wara on tuma noon Allah jaɓani ɓe on ɗum tuubu buya maɓɓe famike ka bimana ɗo kon ɗum haray hayru lakum ɓuri on moƴƴande inda bari'ikum ka taguɗon on tuma noon ɓe waɗi ko annabi Musa yamiri ɓe kon ɓe warindiri fataba aleykum Allah subhanahu wa ta'ala jaɓani ɓe tuubu buye wayi noon wasi ko goɗɗo faala landitade ene Allah ko ɓen ɗon tun jaɓanta tuubu buye Allah inni innahu pellet no kanko huwa tawwabu kanko woni heewɗo tuubu buye arrahimu yurmeteɗo bimana kon ɗum woni himɓe annabi Musa ɓe woni na himɓe annabi Musa mo Allah kañum ko no sifori ko heewgol jaɓugol tuubu buye heewɗo ko wiyete yurmeɗo haray noon Allah ko fiyon ɗum ada timminirani ɗo aya on arrahim
ɗuma yurmeteɗo sabu o yurmama ɓe ko goonga ɓe maayi kono ko ɗum Allah jaɓaniɓe on tububuye maɓɓe on ɗum ɗon no sindinno si tawi woni ɓe wuruno ara Allah jaɓali tububuye maɓɓe on e ɓay noon woni ɓe a tuubi jon noon innen annabi Moussa inni noon hon ɗum suɓi worɓe 70 inni onon ɗo sabu ɓe worɓe 70 ɗo ɓeɗo rewano ngaari ndin annabi Moussa inni joni onon ɓe 70 ɗo en yaaday ka fello yaaden Allah jonnami tawra ton deftere nde yimɓe am ɓen landino nden en yaaday mi hendo nden deftere ɗon onon kadi tuuba noon Allah ko ɓe yimɓe ɗo rewi ngaari ndin kon faami ke ga annabi Moussa yaadi on e 70 rajula worɓe 70 ton ndaren kañum kadi ko honɗum feƴƴi annabi Moussa kañum e ɓen worɓe ɓe hewtoyi ka fello wa is qultum jent ɗo kañum kadi andite wa is qultum ya Moussa jento tuman andite tumande wi'wanno ɗon tumande wi'uno ɗon ya Moussa ko yo annabi Moussa lan nu'mina laka min gomɗintama hatta nara Allah jahratan ha men hiya Allah e kene fa akhazatkum as-sa'iqa ko ɗum woni ha cango nangi on wa antum hari onon kadi alhaali moɗon ko ɗum tanzuruna hiɗon ndaara ɓay annabi Moussa yaadi e ɓeɗo ka fello ɓe hewtoyi Allah subhanahu wa ta'ala no jonnude noon annabi Moussa on tawra ton ɓe yeɓe naatoyi ko wayi wa innen wondema fammere ɓe nani hito daalol Allah ngol e hewre annabi Moussa ɓe inni mene men hoolike wo ko Allah wonɗa yewtude de ni ko siɓe yiimo e kene ɗum ɗon ko ɓen ɗon ɓen 70 ɗon naɓorano fi hon ɗum yoɓe yawɓe tubana rewnoɓe ngaari ndi ɓen ɗon kadi yeehi men mini fitnago ɓeni kamɓe kadi ko ɗum aɓe faala ɓe inni men nani hitongon kono ko ɗum amen faala na hitongon amen faala ko yigol Allah on jaharatan e kene hara ko hiitere ɓen hiirimo Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi nangiri ɓe ɗon ɗum ha cango bimana dillago nangiɓe ɓe fof on ɗum ɓe waali fa akhadathum as-sa'iqa ɓe fof ko ɗum woni haray heɓiɓe on ɗum ha cango bimana heɓiɓe lette heɓiɓe dillago wa antum tawi kañum kadi onon tanzuruna heɓe ndaara bimana ɓe fof ɓe hiiri oɗo goto ɓe fof ɓe yanirde goto yanuɗo wo ɓe ano ndaarude kono on tigi yaniri ha ɓe 70 fof ɓe waali ɓe maayi ɓe fof ɓe maayi noon Allah noon daali on ɗum summa ba'asnakum ɓay ɓe maayi summa ɓay ɗum ɗon feƴƴi ba'asnakum men imminti noon kadi ɓen 70 ɗon kadi min ba'di mawtikum ɓaawo mayde mon nden Allah no ini ko fi hon ɗum men waɗirani ɗum noon la'allakum tashkurun ko fi on jarno Allah subhanahu wa ta'ala mi mana ko yon andu piiji go no woodi on ɗum si Allah inni onon on wawata on hana yawgol men mino on fitna haray Allah subhanahu wa ta'ala immintini ɓeɗo kañum kadi jonnon ko fi on ɗum Allah immintini ɓe sabu annabi Moussa ɓay 70 fof walike maayi annabi Moussa inni Allah miɗo faala ya immintinɓe sabu fiyon ɗum sabu sa immintinali ɓe ko honno mi howtirta mi yeeto yimɓe ɓen ɓeɗo kadi maayi haray ko ɗum jama on e innota annabi Moussa ko on naɓi kadi moƴƴuɓen o yeehi o waroyi ɓen ɗon kadi ko ɗum waɗi annabi Moussa maapi ko honno howtirta hara ɓen 70 ɗon fof no maayi ko ɗum kan kadi o fewti Allah o inni yo Allah subhanahu wa ta'ala immintinɓe fiyo heɓoyi ko o yottinonoya yimɓe makko ɓen no imminimo yo aran tawra tan ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala no jaɓani torare annabi Moussa nden o wini summa ba'asnakum on tuma men immintini on min ba'di mawtikum ɓaawo mayde mon nden sabu hon ɗum sabu torare on bo annabi Moussa nden aray noon komin waɗiri ɗum ɗon ko nu la'allakum tashkuruna ko fi yon jarno Allah subhanahu wa ta'ala amin waɗiri haray inchallah ko ɗo wonɗen yattude ka darsu men ɗo hannde haray ko nuga janngude ɗo ko nemaji ɗin daimen ko nemaji ɗin wonɗen e janngude nemaji jippinoɗi hoore bani Israil joni noon daimen tan hejjutu wondema ɗi nemaji ko hombo wona e yeytede ɗiɗo ko bani Israil en koɓe wuurdunoɓe
nulaaɗo ɓen Allah woni e andintinde ko waɗani mama soroɓe makko ɓe kon ɓe yeddi ɓe sakkitori on ɗum halkede an Allah inni kadi onon kadi wuruduɓe ɓen e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam so on jaɓali ɓe gomɗinde on jaɓali ɓe wadde ɗuma haray ko ɗum kaka mama soroɓe mon ɓe rewnano ɗon ko ɗon ɓe rewnete onon kadi ko ɗon rewnete ɗon ko goo ɗiɗi ko Allah subhanahu wa taala kadi faala e yetade ka e ayeje ɗo ko hinnugol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray si ɓe bani israila ɓe yeddima ta ɗum mette sabu ɓe yeddino hay mama soroɓe maɓɓe ɓen annabi Moussa ɓe yeddino ɓen annabaɓe ɗon fuu haray yeddugol ngol na e hoorema fuɗɗi haray ɓe yeddi kadi on ɗum mama soroɓe maɓɓe ɓen yeddino haray si ɓe yeddima ɗum ɗon tamapine haray ko ɗum ɗon kadi ayeje ɗen woni en e yetade en inni nemaji ɗin ko nemaji sappo mawnuɗi haray da iman enen en janngoya kañum kadi kono Allah subhanahu wa taala jippiniri kadi duule e hoore maɓɓe haray inchallahu en yiway ɗum ɗon kañum kadi ka darsu men arowo haray lan hatta ka darsu ɗo inchallahu hannde wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh